Dore inkuru iteye ubwoba, wa nkuru we uri incamugongo. Dore inkuru iteye ubwoba, dore inkuru y'incamugongo. Ubundi hari ibintu umuntu ageraho akabura uko abivuga, burya ngo ujya kuvuga ngo abatarabona. Ibi ngibi byo birenze uko ubitekereza. Njye nabuze uko nabitangaza, nabuze uko mwabantu mwe iyi nkuru noneho mbuze ukuntu nayivuga. Gutekereza umuryango w'abantu bageze kuri 4, 3 bose bagapfira icyarimwe, sinzi ukuntu nabivuga. Ese koko warupfuwe, waretse abantu bakabaho? Iyi nkuru yabaye ku itariki 28 hari ku munsi wo ku isabato, ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2 2026. Nejo igihe byabaye byari bikomeye, byari birenze uko umuntu yabitekereza. N'ukuri nk'abantu mwe, uyu muryango wari wagiye gusenga, uyu mubyeyi murimo mureba yarokotse kubw'uko atari muri iyi modoka. Ibintu byababaje abantu benshi, ibintu bigoye kubyumva ndetse no kubyihanganira, sinzi ukuntu nabivuga. Abantu 3 bose mu muryango umwe bahita bapfira rimwe, ndetse mbabwira ngo 3 ntabwo ari 3 bonyine bapfuye, kuko iyi modoka yari irimo abantu 7, maze igwa mwabo 7 bose bari barimo, ndetse n'abantu b'abagenzi bari bari kugenda n'amaguru bahasiga ubuzima 3 bose, ndetse n'imodoka yari igonze iyo ngiyo, shoferi wayo ahita ahasiga ubuzima. Ni ukuvuga ngo abantu bageze kuri 11 bose baguye muri iyo mpanuka. Muti byagenze gute? Kubivuga biragoye n'abantu mwe, sinzi ukuntu nabivuga. Ngewe amarira yatembye ku maso, arangije araza atemba ku mutima, kuko biragoye. Gusa nasaba yuko abantu begereye uyu mubyeyi nibamwegere bamuhumurize, kuko kubyakira biragoye. Kwakira ukuntu umugabo wawe n'abana 3 bose bagiye, sinzi ukuntu nabivuga, ariko Imana imube hafi, niyo ibasha kwihanganisha buri wese, niyo ifite impamvu ya buri kimwe cyose, kandi izi mpamvu ibi byose byabaye, kuko uyu mugore ageragejwe ka Yobu. Imana imushumbushe, nicyo twavuga. Ukuntu byagenze rero, iyi mpanuka, uyu muryango wavuye mu rugo ugiye gusenga, mu gihe uri muvayo bari bari mu modoka ntoya igongana n'imodoka nini. Iyi modoka nini iraza ibura feri, iraza irayigonga. Iyigonze abangaba bahita bahasiga ubuzima, ndetse bagonga n'abandi bantu 3, n'umushoferi wari utwaye iyi kamyo nawe ahasiga ubuzima. Rero kubyihanganira biragoye, kubyumva, kugira ute, Mana yanjye sinzi ikintu navuga, ariko Uwiteka abe hafi y'uyu muryango. Byabereye mu karere ka Rubavu, hari nko mu masaha yo mu saa 6, saa 7, bw'abantu bari bari mu muganda, abandi bavuye gusenga. Nuko Uwiteka yihanganisha uyu muryango, aba bari hafi bakomeze kwihanganisha uyu muryango. Natwe turavuga ngo mukomeze mwihangane, Uwiteka babe hafi, kuko kubyakira byo bizaturuka kure, ariko Uwiteka babe hafi. Gusa dutegereje umunsi w'umuzuko, ubwo Uwiteka azaza agakuraho uru rupfu n'icyaruteye, kandi twizeye neza yuko abapfuye bizeye tuzahurira mu bwami bwo mu ijuru. Reka mbareke rero.